India ram hi mipui ro rel na ram lian berani a chu wangin India politics hi angai nom lo thei lo ti kan lo sei to thina Lok Sabha som pariat na session ma sabera po chanchin ngai nom tak tak soizui tu rom le ngala eptu leader thar Rahul Gandhi chu Prime Minister Narendra Modi le a hote tan boi pui thamani don ti alang ngala Rahul Gandhi le PM Modi te in be na bo ruak angai nom khermai Nimin Khan session hi ti to pani a chanchin ngai nom I han soizui te ang July ni thum ni lai ni ani a bazar thlir tu te chi bai ule Lok Sabha som pariat na session ma sabera tho tan ni July ni khat khan president thu soi soi ho na huna leader of opposition Rahul Gandhi chuan hriam hrek shrokin thu asoya BJP kai hruai sarkar be na tongkam te speaker Om Birla soi sel na tongkam te chu India ram mithiam te soi chon le soi ho khopin na ngai noma Rahul Gandhi po tuna chuan a puitling veta nia ngai theani a mase Prime Minister Narendra Modi chuan Rahul hi taksa puitling to si ril rulam no pangchi ani ati thung Rahul Gandhi chuan lot siwa le siksa khom hu chuak tu Guru Nanak Dev thalak te ron phor chuakin BJP kai hruai sarkar lai puya rorel na fongchel mek tu ten ep tu te an be dan chu na takin na soi sela Rahul chuan NDA sarkar Prime Minister ngai thu pekin ep tu party hruai tu te chu ama Rahul ngai po telin omjenei takle anasa theyang berin an be ti asoya India dan pui chu na taka soi ngi na ni a dan pui be tu lo dan tum tu te po sarkar thachak na mangin thei top chuin be le tan ni atia ep tu hruai tu zinga enge moza chu hetianga be na wang hian tani na an latang me kani atibok Rahul chuan thunei na le hausak na pumbil tum na te mire thei nam nuai nung le nam tlem jok te chunga hlelen na thleng mek do tu te chu na taka be le ra hrualan ni atia kengei po government of India to pek Prime Minister of India to pek nge ya be kania min be na anuam lai ber chu Enforcement Directorate in Darkar somnga panga zet min dop khani ati Rahul Gandhi hian Islam le Sikhism sa khwa te chuan ram thruai tu te chu huai sen na anzir tira lo nei lo turin min zir tira ni atia ep tua kanom hi kaloma thu nei na aya chak le ro pui jok thu dik chu kan lam tangani atibok Rahul chuan lot siwa lem ron keng chuakin hemilem hi in en chuan Hindu te chuan in huat na le hlona thu an the dar turani lo ti in hre mase BJP te hi chuan englai po in hlona le huat na chi tu tumin thapuian thoani atia kan miro puikal ta zong zong te khan tharum tho andu lova hlona tire turin thei to ban chua thina ni atibok Rahul Gandhi chuan Prime Minister Modi a ming lam si lovin Modi a chu na takina beya Hindu intive mi then khat hi chuan tharum tho na huat na le thudik lo chau an tui pui thungani nang chu Hindu poi ni velo ap Hindu ho hi na hi atiani Leader of Opposition Rahul Gandhi hian Lok Sabha Speaker Fakhlo Om Birla po na takina soisela Prime Minister Narendra Modi achibai laya ahma a akun chu asoi selani Rahul chuan pu speaker kakuta min chibai lai khan ngil takin iding ti ka hria ma se Modi ji ichibai khan ahma ikunani atia he thua sei zorwal hian Abdul Mathu MP te chu kutbeng le awin an lo thum hlua hlua Rorel lai NDA MP lam te chu an lom lo hle thunga Home Minister Amit Shah hovin an ding suawa Amit Shah chuan Rahul hian Lok Sabha chairman chu mimal takina beni ti in lo soisel ve ngal thung Speaker Om Birla chuan Rorel lai MP te chu thu tura hrilin Rahul Gandhi thu soi chu achanga Prime Minister ma akun na chan chu aya upa te ma ti thin dan ani ti soin Modi chu ama aya upa ani wanga ama kunani thu asaya Prime Minister zaom tak hi house leader ani a chuba ka chon ka aya upa te ma kun hi ka ti than ka za zia kalan tir thin dan ani ti in na in soi fi a ka aya upa te ma ka kun thina an ke te po ka khoi thina ni atibok hemi nu hian Rahul po in speaker thil thlir dan chu apom thu le Parliament House chunga athunei na chu ep tu member zong zong in an pom thlap ti soizuya kapu ithil thlir dan kha za takin kapom thlapani ma se he house a hian speaker aya lian zo kanom lo ti hi ka hril du cheni
he house a hian speaker chu midang zong zong chunga leng ani a ama kan kun vek tur zok ani speaker ni a tu ma ama ikun tur ani lo ati zui bok Rahul Gandhi an heng thua soi nu hian mi puite chon Prime Minister Narendra Modi thu soi hun kan ngak hlel le a thu soi thiam Modi a hun a thleng ve ta a aron beilet na le ngang mai Leader of Opposition Rahul Gandhi chu mimal takin na takin aron beya puitling wai si no pangril ruang lekpu balak buddhi ani atia mi khongai hlo tumin ara kwal velani atibok Prime Minister Modi chuan balak buddhi chuan mi khongai a hlo theinan trap chungin hepa hian minvel sopa son minvel heta hian helai hian kut min thlakani atiani hi puitling si no bang cheril rupu chuan soichin tur hrelowa omdan moi po hrelawani hepa hian Lok Sabha rak chiam hi alo ching to thina chu rampumin kan hre chiang ani tuna chuan ram mi puite hian engmai ti ve the tak lo anti mekani atibok Prime Minister Modi John Rahul Gandhi chu eruk na thu buaya tang tur bela chuak mekani thu soilangin mi puite khongai hlo tumin ramathar atan le tameka ma se cheng vai bel se sangtam tak ti ching pen na thu buaya bela chuak mekani je thu dik chu rampumin an hriani nam noi nungte ruk ru tia ko wanga thiam lo changani a Supreme Court ma thu dik lawa soya wangin ngai dam adil turani atibok Prime Minister John Rahul abe na chu du tok mai lovin Lok Sabha chunga Lord Siva poster a phor chuak chu na taka soi selin nimina thil thleng kha kan lak thu tak viau lo chuan parliamentary democracy hi kan him thei ngai lawang khatianga chet na kha no pang chethil ti in kan ngai jam mai tur po ani lawang heng thil ti du chan hi a thalawa chu wangin kan ngai tha hau tur ani lo ti hi ka soi duwa rammi puite po hemi chungchang a hian thang har turin ka duani atibok thu soi thiam le thluak thra Prime Minister Modi chuan Congress party hlimna dik lawani zia moi takaron soi chuakin thil pakhat hrial reng ka nei naupang pakhat chuan exam na mark som kuwa pakua hmua chuang takin mi hmua pianga entira mi puite chuan mark som kuwa pakua hmu ti an hriat chuan an lompuin an fuina sa hle nge ani ma se zirtir turon kala engwangin nge in lom engwangin nge chi thlumte in sem he naupang hian mark som kuwa pakua hmu leinem mark zanga somli pathuma mark som kuwa pakua chawaloma hmu aron ti tamaya ti chuan chuno pangnena chuan hlo chamna konga record a siam ti chu tuin nge hrilta ang ti in Lok Sabha seat janga somli pathum omna Congress in seat som kwa pakwa chaw an la chunga ne tu ang mayan lom chu nal takin naron musit ani bermai athu soi top lama Prime Minister Modi John Speaker Om Birla chu address in Speaker Sir nimin lama thil thleng chungchanga khan engemaw iti angai ani engkim mai hi nui chungin ilong ma chon zela thotan ni thil thleng chungchanga khan engemoti ani lo chuan parliamentan po athalawang atia Rahul Gandhi bein athu soyati topa pathian hena finnan nei theinan ka dil sakani no pang cheril rupu te po in finnan nei nge ka be se ani atibok President thu soi chungchanga lom thu soi na motion soi ho na huna Prime Minister Modi an darkar ni zet thua sai zo nu hian motion chu pass ani a hemi nu hian Lok Sabha thut khom chu tiam chin om lovin ti top ani tariani bazari lo thira wangin kan lo me